Magic Fingers Khuzwayo uthi akusekho-ke manje okufihliwe konke sekumi ngomumo. Ngizophosta i-link after 30 minutes. Li-post beyibhale more than 1 hour ago. Kodwa i-link ugcine ipostile eyiphi-ke link akhuluma ngayo uFalabo yiyo le yakwa-Spotify. Leya link-ke ine-countdown ekhombisayo ukuthi iy'ngoma izophuma nini. Kodwa uma ungayo-check-a i-link wena ukuthi isikuphi, maybe uzothola ukuthi say less than 3 hours cause i-count until u-12 ebusuku bese ziyadedelwa iy'ngoma laphana ku-Spotify. So i-front cover-ke le uFalabo ayidedele izolo ethi into engidinayo wasekhipha i-back cover enalezi ngoma eziwu-12 album iphelele ayishuthi ngalutho. Ukuthi-ke sibheke ingoma ehamba kanjani. Eyokuqala ingoma ithi iyangena lento. Yesibili ithi inqola featuring Sinentuli and Luve Dubazane. Yesithathu ithi into engidinayo. Yes4 siyofa sizilanda. Yes5 ithi Xumubhekeli featuring ubani uJava Zimnike uthisha wentambo. Yes6 ithi anokhetha kahle featuring uSinentuli. Lentokazi bayifeaturisha uSinentuli. Siyathemba ukuthi maybe ngelinye ilanga iyokhipha umsebenzi wayo into njenge-EP. Right. Yes7 ithi zimayakayaka. Yes8 ithi usizi lami featuring Shumi lezinsizwa lisho kanjalo igama. Yes9 ithi siqhatha yiwo amaxoki. Yes10 ithi savele sahlukana featuring uSinentuli. Usebuya kesipilile lapho uSinentuli isho ukuthi basebenzisana kahle kakhulu-ke kulezi ngoma. Yes11 ithi ngeke ngikhulume nawe. Yes12 ithi deleta inamba yami. Right, shuthi izobe imnandi leyo ngoma leyo uthi delete inamba. I can't wait ukuthi ngizwe-ke kuhamba kanjani. Yeah, kunjalo-ke umsebenzi kaFalabo azowudedela-ke. Sibonge ukuthi yena Magic Fingers izinto azenza ayisheshise akhiphe i-front cover, akhiphe i-back cover, then ebese kulandela ini-ke umsebenzi. Lento uyenzeke iy'nsuku ey'ntathu zilandelana. Hhayi umuntu athatha isikhathi eside ungasazi ukuthi kwenzakalani. Yenza into zakho urelease umsebenzi abantu bewuze bewulale bo-enjoy bekwazi abantu ukudecide ukuthi ey'ngomeni oyikhiphile iziphi abahamba nazo, iziphi abay'khethayo, iziphi okungezabo. uFalabo ukhipha umsebenzi omuhle kakhulu ukuthi inyoka endala esike sakuveza kule video esiyenze khona nini izolo ukuthi wathola nama-platinum ambalwa nama-gold ambalwa ngey'ngoma zakhe eziwu-3 laphana ezasenza kahle kakhulu ezambeka ebalazweni especially lapho ku-Spotify zasenza kahle kakhulu iy'ngoma zakhe. Nakulokhu kuzophinde kube njalo-ke i-success izomlandela uFalabo. Okuhle kodwa-ke kuzomlandela ilokho-ke engikwaziyo since-ke naye eseyibambile-ke umqeqo after ethuka isikhathi eside kukhulunywa ngayo kuthiwa akaphuma ebukhuzana ufunani uyamoshela kwashakacima. Kodwa uFalabo ukhombisile ukuthi ukubekezela kuyasebenza, impumelelo iyasetshenzela, ayikho into ezakalo. Right, sizoyibamba lapho-ke ividiyo-ke laphana Sindo Fire TV ngo-12 phathwa amabili kuzobe u-12 kube kuLwesihlanu sizobe seyiqala-ke sikhala-ke kuyosekuseni nje sekucaca ukuthi kwenzakalani. Sithembe ukuthi-ke umsebenzi uzohamba kahle-ke abantu bawuthokozele-ke nisale kahle-ke. Ngiyabonga.